Mkhulu kuthi awubani lo? Hey, ungangitsheli. Mona bula ko drink se. Bathi lo probano Ibrahim Traore. Traore. Lo muntu lana uthi baba iAfrica kufanele like ibe i-country one yonke. iAfrica. Yeah. Yeah, uphambene. Ah, nna ke a dumela. Uyadumela? Ya ke a dumela. Matlamele untiwe ranta. Bese irand uchuba ngokube yilo like 70 Africa. Etswe mo ishape ko lesotho. Jonga bra. Inansika iNigeria ise-South Africa, ise-Africa. Kuba singadibana nama-Nigeria izomosha kube i-country one hayi ayikho. Kanjani zomosheka kanjani phela kufanele sihlangane sibe into eyodwa manje. Angikuphela manje mina manje ngibheka lento yalo muntu ufuna ukukhani. Bozothengisa bonke mos abantu bayinjalo. Hayi phela mhlambe Wena mfondini wena uyisela mhlambe out. klasebeni language eyi-1 yabo. Mona unalibuthatha nabuthatha bawo ko rawuthini. Uthini into engathi ingotrayela lento ringama madoda. Wena unalibuthatha buthatha bakini. Olaka Nigeria. Nigeria ikletsi mo. Already la. Elikumoshekela kaloku xa ikhona lapha. Imagine yona xa isezothatha over yonke. Ayikho into emoshakala. Phela ayithathe kaloku iNigeria nomntaka mkhulu. Kaloku siba kusho ukuthi akusekho Nigeria, akuna Lesotho, akuna kune Africa. Africa rap. Kodwa thina la South Africa ayichange igama lethu ngoba siseke South Africa kodwa Shukuthi iAfrica thina soba USA, United States of Africa. Anefa. Yabona ke. Naka yakagana. Yabona lento USA endithethayo. Kenya US. Phela United States of Africa. Ukakade ole wa dichubaba ke mang? Ucrampo. Utrump ha ke mmatla. Hayi. Ndiyalo.